Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Temaşavanın heja, şeva ve hoş. De bernama roje u siyaseti de em disal peşberi ve ne. Niha tamamı rojnameyan u televizyonan roje ve Türkiye liser mesela tekiliya Türkiye ve Amerika te haberdan lewra de çend roje daviye de به زیده بونا دلار هم دبین دلار زیده دبه عبوریا ترکیه ام سری خبر دادن لبلیش هیلک دجی و سروک اردوغان تینه سرزمان اویا ایریشکی عبوریه ایریشکی ekonomiye jali aboriye ve temsermeve pazde tirmehide pazde temuzede tişte ku xwestin û negihîştinê niha aboriye dixwazin metexin tengasiye yani ji teref Amerîka ve êrişek metê kirin divê Serokkomar Erdoğan ve haftiye em inşallah bi pirayî ser vê meseleyê xeber bidin lewra mijara rojevê de germ niha serê xeberdan ev e Amerîka çi dixwaze ji Tirkiye de rojevê de keşek Amerîkî heye di destê Tirkiyeyê de girtî Türkiye iddia Türkiye û hukuka Türkiye ev ya de hadisa pazê Temûzê de hadisa darbeyê de tilyawî heye û ajane Amerîka viya jî dixwaze li hember wî jî ambargo dide ser Tirkiye em ê van mesela bi berfirehî xeber bidin mêvanên xwe em texdîmî temaşevanên xwe bikin hukuknas Yahya Turan xêratin ser şeveratin û rojnameger Abdullah Xavan û xêratin nav xêrê dibin me kêm yan jî zêde negot tiştekî yani rojevê de niha ev heye firayê me ser vê xeber bidin me got em ji kê derdest pê bikin keke Abdullah Türkiye li dijî êrişên Amerîka di ber xwe dide wiha di qamoyê tê zanîn eslê vê meselê çi ye em ji vê derdest pê bikin paşê em ê navaroka vekin êdî yani bi rastî temamê şirova ya da em ê bêjin tiştekî Amerîka dibêje di ser navê Keşakîr dizîvire ser navê Branson dizîvire fakat li heqîqetê wexta tu dinere aslında eviya bahanake. Yani bu çi veya bahanake? Hesabı Türkiye o Amerika nek pişti bazı tirmehe despekir. Hesab nivan beriya veji tudnere heye lehem berhev hem operasyonun bil hasad Suriye'de, Irak'de hesab nivan liser hev hebun. Fakat ser ev keşaret xwazı çi mesajı bide ev mühime. Yani iro Amerika do beyanatı da گو حتی ساعت ششاده گره کن وی کشی بردن حتی شخین دیوی و هنگ تشته دیجی خواسته بون یعنی بره دسر işte Bronson keşag dugod via gere kun berden u binin fakat JPV tunere henig navedici derxistin yani henig dibe işte evanare Türk'ün fakat şmer hizmet dikirin şelçtiya mer hizmet dikirin şberwiye keşwet bin navi fethet vanad girtine gerun vanaji berdin yani her kedere Türkiye gitengayı kedbedbine tunere gavna tavej fakat biray fatih diser ev keşar aslında mesaj ki dedi dinye kişi evaje çiye malume ve gellik casusi Amerika li dinye hene li gellik devleta hene o hizmet keşvanetkin yani tişte Amerika keşvan xwazı hem rapor şuaret hem ji gavê gibi xwaz bavêjin dur di gav natavêjin îro bi xwedîtiya li vî keşî dikin û di ser navî wî re ev talebana giş Tirkiye dikin aslında vê mesajê di van kesê dijî ev casusê dina gil dewletê û gi xizmetê dike dibe wexta hûn jî sibê gi tengayekê kevin nek ew ê wetenê bihêlin biner em çawal pişta viya sekinîn şbo zlam ki xwe em çuqas dinya rat kin sernige em tekiliye xu devlet ke xudkin aslında şel ke jide ev Amerika tişte gid devlet adı bqrej gidke ev zlami xwe mesaj ke jî didiwan fakat şeheladetul mesele dinere mesela Türkiye o Amerika ne mesela keşaki tene bu em benana viya ne hatıba girtin tu bawer bike aynı tişvediş Türkiye xwestana yani benim şu kuzanın yani vakta Amerika işte de Suriye de xwest bike Türkiye ev operasyonla ketin peşyawan
ان اپراسیونا داوی گا افرینی که او گاوید خواستن باویجه که نهات آویتن قسمک د عراق ده و بریاویجی شخیندی و ده گلک جد جد وقتا گاو خواستی باویجه امریکا اما بجن ده فلسطین ده او مثلا قدسی که ترکی تمام دنیا توپ کرن شبانا و پیفه امریکا حساب کر اوانا جیش گزیه دست بکرن ایرو با آبوریه نتیجه ویه اوه ارتاجی دهنور برنامه ده انشالله همه بشتغل لبلی 15 تموز امش بیرا نکن از وید بیشم zaten اوجد نابیناوی ده bu zaten نابیناوی ده کی یا مثلا کشه ام فهم بکن جالی حقوقی و یعنی کشه کی ترکیه به 35 سالا به ایدیا کی ceza جرد هات خواستن جرتی خواستن به مثلا ایدیا جاسوسیه و بشتي تهديدين كش امريكا هاتن تحليه بو يعني جي حبسه مالي داني من هذا مال خدت حبسه ده تركيا وبرنادش خو مثلا وشي فهم كن انها او شغاك دولت بخواز شخص كي محكمه بكي مش دولت عري فيها تشتي ممكنه دولت اراده وحق دولتي هي كشخصك هگر دلیل هبن دعله هیوی ناده که سوج کرده اف دلیلنا که دلیل نی بقوت بن ابنا ممکنه که تو في شخصی محکمه بکه او شغات محکمه کر و چاقی گرک مداخله اراده امی بیشن سیاسی گرک سر تونه به و بیوینا گرک اف شخصا الگور وان دلیلنا محکمه به هجر دليل على هي ويناد هبن وجسوج كربه ولو كي همولاتي عمريقا ولو اي تركي ولو اي كشان دولتي به كي به هجر سوج كربه براستي وب يعني بحقي وبدليل كانت على هي هبن او شا كرك او شخصا جزاء بالسين كرك جزاء وينا تشبه يعني شخصك وكيل تشلو جزاء السين كرك او جيب السين اما دفرده فرقه في شخصي جيد جداي تشي كيلو ابيا همولاتي امريكايه همجي وك هاوي ابن بيجن هناك وظيفه وينا هنا باجانتي امي بيجن في كاراكليه كجلو ما يعني اف دنجي امريكا كبلندرتي هناك شبه مرجي قوتر دكنس هلبت كافيا كاجان كي مهمه نا اجان كي ولو جخوا امي بيجن جبري في هما ولو شخص كي وكي دنجي اف شخص كي مهمه جبلا ولو للسرد السكنه هما أبيا جي وشغاق يا مداخلة تركي دكود بيه هما سبي ساعات حياة ساعات ششاوي برد وفلان ساعتي برد وشغاق محكمش بوشي هما فرض بكن كي جفيا أبي بيجن سوج كريب فيها وطنا كريب نهاية أبي بيجن محكمة كوي هي روجك محكمة هي أو رجع ومحكمة بفشواق هاجر أبي بيجن دليل على هي ويناد نت تمام بن شو ذات الوبرات بكوي برد إنه هر چه بتزميناتها وينايش دولت ذاتا أمي بيجن تدي فقط لبربينا ناس هكني أو دبي وني بس حتى وهدر حال وني يبردن أو شيء شوادكي وكاوي يا وكاوي دبي ون بالدولتي وش خلنا دولتي ونا تشتكن قبيلة كينا ها وقبيلة كينا ونا البرتشكينا أما أو بخوا وشغاق فتو جيت خوازن دبي نا دبي فيا دبي إما حقوقها ما هي محكمة يبرناد دبيجي بتشوالا امي بيجن وكاوي امي بكي باري قميونكي دليل شون جواره بقلا سورة بصدا شون جواره دبينا دبي فان ديلارنا تماما ورحاسلي ما هنقدر دخينين يعني لا فرمي ونهات يا خصن حقوق ناخذ محكمة نادي إعادة وشي نابه بفي هاوي ما هنقدر دخينين وينا إيوان نخما وانا شخو تو بحث جيناكي قال جيناكي وناي تو روجفي اما افيا بفي هاوي لسر سكنه اما از فياجي تخوازم بيجم كي جي بلكي دنا خبرداني ما تجي بحثاوي بيكرين دي بيش دجي جي افنا وكاوي ما هنجي تفراد هي وكاوي قد بري دلي ترامب دفان او تدبيرانات دفي فان تشتاني ايرو الهمبر تركي استعمال دك وقت مثلا دولارا وكيدين هناك تدبير ناق فيرجي لسر مالي امي بيجن اي تشليك اي على مليون ستاند مثلا جو فيرجي مهم بيتر جوان مع زما امي بسين جوان فراغانا افانا هاني مثلا امي بيجن وقت بريجي دليو يتهبو لورا امليد نهارنجي بري فينا
لهمبر چینی شخوش زوده belki nezika ndre efsale ki tedbirna daimi şoş vergiya zede ji Çin'e xwaz. Çi maliyeti ndre Amerika dibe hekberi em bejin vekan ha heger 5 milyar dolar distendin em bejin bi hawi ilo dibe na ka 7 milyar dolari ka 7 milyar dolari tezedetir dibe te parabde. Ji Çin'e dibe ji. Lugor vena Çinci lehemberi vena hanek tedbir stendin. Peyre hanek tedbir lehember devleti Avrupa stand. Hanek lehember Rusya stand. Peyre de Davide ji be ew lehvatına ser nükleeri be İran erkirbu ew aji betal kir. Mahne jergo ez Europe ve tedbirine amel sertedeynin. Tüne makari vakavi petrola hoji دهيت بفروشي فيهاجي مقابل لكن فيهاوي إجا تركي جي أب مثلا برانسن إلو أبي كشا أبجي أزدبيم مهنية برد ليه يتهبوا دولتها تركي بيش كذا الهمبر هم لهلا أبورية هم الهمبر مثلا سوري هناك تشنا هناك قرارنا عم بيجن بسريخوة دستينة هناك قرارنا بسريخوة دستينة وتخوازب بسريخوة تشنا بكه بي أمريكا تشنابك جبر فينا إجابان فياجي أف شخصاجي كرن مهنة وبفيهاوي دخوازك أو تدبيرك بريوي بستندايا أو تشتانيك بريوي وبكرايا أفاناجي جير كريه مهنة أزولت فكرة. كي عبد الله ديسا مثلا كشة يعني احتمال كيجي وها هي تركيا فياجي شخرا قوزكي أو استعمال بك يعني فتو لأمريكا تي محافظة كرن ديسا سروكي حالق بانقي بري دستي أمريكا ده أو جي دسروي ده ديسا تركي كو أمبارغويا بإيراني را أمبيجن شكاندية و تبيك أمبارغو سر إيراني هي جي تركيا و أمبارغوي جهنة داي و بيرا تجاري أمبيجن كي تشتاكريه لسروي جرتيه تركيا عجبا دوی مثلا کشیدت خوازه ویا شخورا قوز بده نشاندن یان وکو رئیس جمهوریان جی سروک دبیشه ترکیه دولتک حقوقیه حقوق لوی مسئله دنهره کشه جی ایدیا کی گرتیه او گرتی به یان جی گاوی حقوق برده و برده اون چاله دنهرن جالی سیاسی به yani Türkiye ne diyor pozisyonu kuyat ki yani İro beyanatı ki Türkiye hem vazireder ve hem serokumar vaktatı lednere beyanatı van ile hember Amerika hatta İro nerim çebune yani vakta her ki Amerika gavık tavece işte dostime müttefikime evit işte lenake beyanatı virengi ya da işte dost ki meyavak jer sadık ve vi dosti xuvenda bike evya işte hesabı madem müttefike heven eftişta lenake mam çava müttefike heven beyanatı virengide Türkiye gıdaya yani hesabı pazartı ki gid vakta hava hem beriya veya hem anajı eftişta karbu rasta bugot fakat İro vakta ana aboriya Türkiye ev doların ev dövizin zerin vakta kusizede dibe o gittiş ki tablo bir rengi gitune ba o gvanajı sadece serveyare gibi keşabı xostana de bu Türkiye evya bıkra mesela pazartı fakat tabla İro Türkiye ted xuyadı ki le beyanatı ve vakta gemerednere evya zaten radari hükümeti ji go kesin eftişta em nakın mesela pazartı tabla Türkiye İro tede nakı ve bazar bir rengi xuyanakı fakat divirdi çı xuyadı yani mesela veya Çiye, Amerika, umaden pazarik ve derat xuyanakı Türkiye mesela aboriyedi gavni eme bibejin baveri yani rasta ya da vak operasyonu Afrine'yi vakta Amerika çıkwas kinnet xwest gü Türkiye goze gav ke bavejimu gu gavk avet Amerika bu şekli nerigi iş netçu seri vakvi tünleri de mümbiçedi اتفاقی چه و حتی آنها دوریات هفتاون آبی سپنجا بی سحشتا تفد آویتن یعنی امریکا راست بر سوک
şu Türkiye nabine şu ber ev bersivag rasta rasta nabine jî ev him betir cesaret ediwan bine de 1973 beri hareketa Kıbrıs beri hareketa Kıbrıs tablog îro li Türkiye xuya dike wek veya mînokek wek veya dîs hebu Amerika bi tamamê endamê xwe beyanatê xwe digot Türkiye gerek nekeve Kıbrısê fakat duî wexta de yani beri 1974 de Türkiye kararı isten gazete kevme gikete upeve aynı vak euro Amerika dis got gom ambargo dani serte hatta gelek helade hani devletci khostein yani govama ambargo dani gerek unj ve ambargoye yani bicibinin Türkiye dve derat çekir gav kavet çi bu di incirlikede askeri Amerika güçler xistin şvedera Türkiye xistin vedera o got tüt de kilyat vana di incirlikete tu gav ke baveje evet işte es kabul nakim dve dera da Amerika şimdi gav avet o himne Türkiye de Kıbrıs'teye İroji rasta di seri de kürecik kürecik belki İsrail alakadardı ki dur incirlik bir daha üsse Amerika dve dera hene Gvaktat vide varide rasta o bimiranti merve beje ana tamam henek ben gerek Türkiye zamanı ve nerbe henek de işte Türkiye gerek zamanı ve hışk be çünkü bana her ki nermaye şu Türkiye dibinin betir cesareti destinin o beser Türkiye deren avli keşak dukhasın ana va bu 25 habet dukhazın o madde ve danin Nizal falan dere gerek tu petrol eder nakh falan dere falan işine falan 25 hab madde Türkiye ev hayata riyaz kirne Şiber veji ev işte sualat tekir yani mesela keşi Türkiye ne diyor pozisyonu xuyanak yani. Beli. Yani gave kavi lazım eş Türkiye. Beli. Evya baş deditin. Uha jidçen ha Serokomar Erdoğan yani rengi ki uha de. İro habki ev tablok iro duro ve ev renga hedi dedi. Mamusa Yahya Turan yani psikolojiya Trump emseri haber bidin kısmek yani pişti ku bu seroki Amerika yani rojek Rusya harbi ilan ke rojadın Trump be Putin'e rudini o haberdan at ke le Koreya Bakur disa plana harbi çekir o rojadın çu kimra hevditin kir İran'ı ra seri evvel gavin nerm avet nha ambargo grantir kir seri İran'ı yani psikolojik açıya psikolojiya Trump servan devleta ev gave kul diji Türkiye daveje jumra pir ambejin ev knayn yani ku usab havi ciddi kul gavin ku Türkiye bitirsine usanay jumra yani vak lider ki ku neb seri xube yani rojek u hadveje rojadini gavek dini daveje psikolojik kavi çvaye تشتيك ولو ابتدي ولو اشتغاليك ويناي كي ناقري بس سببك باستقراريه باستقراريه ابوري امي بيجن لسروينا تاثيرا نباش امي بيجن تشيتبه يعني ابوريا دنياي اقتصادي شو جي حسناك ابوري بيترجي استقراري حسك يعني ايرو امي بيجن قوتنكي دكي سبي قوتنكي ددكي يعني نمازاني كالجور كيجان قوت ناوي هرن وهر جيت دي قوتنا كيت كجي بينار امي بيجن وقت مثلا قوتي فيرجي امي بيجن مالك تكفي هندري امريكا فيرجيا زياده جد خاصه هو شغل فيرجيا زياده خاصه اواني في شغلات كن في كارات كن وفي امي بيجن تشتا كاوي بشي شكل بفروشن وان تشتي دستي خودي وي مالات دستي خودي تشاب بفروشن امريكا تبقي او مالات دستي وان دبمينه اما امي ذياب فيجن كي اف شخصي ترامب بخوا وكاوي مطلق ويقولوا بيجي نخوشيك بير هي فقط نخوشيكي تشاو امي بيجن قد اب نخوشيا قد اخلاقي امريكا ليا شخصي امريكا ري ببري نار اف نخوشي هي وقف كيم امي بيجن كي رحموان لهمبر انسانا كيمي كمي بيجن هلا اخلاق في كون ندرستن امي بيجن ندرستن ونراستن بالتالي وينا ريدت
آنها اوباما پرانی و که دروتی دکر و کو همه بیشین و کی انسان خوش دکر پشت پرده جاردی وقت دکر اویا تشته دلی وینا دجی دو رهدان و پیش انسان دکه و بمرحمت تاوینا و کاوی خویا ناکه تو مرحمت تجی لانسان ناکه نه لهندساني هندري دولة أخوة نجي الإنساني درفه يعني أفتشتيك آن هذا كي نل كارا إنساني أمريكا يشي يعني فايدة وانج تيتونية çünkü beri düşmanayek lehen ber insani Amerika şoya heye him beter ve düşmanaya dedile insan adı him beter zededike siyaset bir havina ekrin ama evya heye ilo lehen ber vena ev devleti vakidini yani tehevi krenku ev jilgor xo tedbireki bistinin lehen ber vi şahsa Kuana me bejin ve kavga ilo madam ki ilo lehember Rusya roke tedbir edilsin roja dineji bezep telefonu madam ulu hibla Putin bir haber nedi Türkiye me bejin ilo hayat şandina venati dibe kamil havren ka be undbe şey ka da xwaziye veçine jwe hayatire tişteg nemayı tişteg hi akle insan hevi jinake tani wan tiştana jerd be falan tiştibiku falan tiştibiku falan tiştibik سعدده سعدده فيها جمرة حنكي خب هفك فيها تو علاقة بنا بالسياسة يرى وبجرانيا دولة يرى بجدية يرى تعلاقة بيرتونية ما دام ولوي اللي جور بينا كرك أب دولة تانية دنيجي تدبيرها خل جور ولو بستينه جمرة زانب كتدي هما أزبياد بيجم كالسر اقتصادي السر أبوري ev gotni Yunani gehevdu nagrin tesira ne baş mutlak dike hemji an ha me bejin ve go te qura döviza me bejin veya da bahay zir ki bahad bi daima bi sebebi binayı em kasektin bahsa doları dövize bikin mesela ambargoyam kısmı ki haber bidin çelik ve alüminyum koş Türkiye distine vergi yavi zedekir Arasti پر زیاده مقداری که زیاده نینه کش ترکیه دستینه. جهازی هفت دناو او اخراجات ترکیه که دوده در و جهازی هفت دش امریکا. لدیجیوان هر دو قلمه نها قرارک و هدای ترامپ. بله محقق تأثیر کاوی هی. یعنی اف قرار بچه ام بیشن آرمان جهاتیه داین. و Türkiye piyasaya Türkiye prem jberkem ser aboriye haber nadın ve cevap bide ve gavi. Yani ev gava Amerika ile hem ber Türkiye de çelik ve alüminyum avetiye psikolojik. Yani vakte go belki tadayik zede negihine aboriye fakat ev kesi ki duhazın de Türkiye iş bikin ya da geberiye kirine ya da mevde henek sektörü dedi. Ne inşallah yani sadece de çelik yavandı ya da alüminyumdu. Dibe ambargo be servanaji. Eme çapkın henek xopşun dedik şeyinin henek ev kesek eme ben gav avetini tedirgin dibin. Durdu çi derdik eve holi ev dolar ev euro duye derade zede dibin. Veya petroloji merekare girebilir. Ana sistema Türkiye pe pır eziyet edikşine ev sistema Amerika ile dünya avakiriye. Veya çiye yani de ser petrolleri malume ve de roşlata navinde. Yani petrol lüküderi hebe ol devleti Arabaji. Vakta ki petrol derdi xıssen Amerika çinigi ketibu vedera dugo eme evlehiya petrola ve aydime. Yani peraki hendik ez işte bixwazim. Hatta az karim peraşta nexwazim. Fakat şerti ve çiye? Şerti ve de ev petrola bi dolara bifroşe. Yani bir şirket dar ya bir devlet dar ev kesi petrol derdi xistin digo ez evite qanciyep tebikim dibinwaya de ez tişkici işte nexwazim de ev petrola vaktat da devleta de pereme bidwan be petrol be dolara bidwan evya gaveti bu gavat da çubu gepişti ve sistema xwarunişkirin da opeve eme bendi tamam devlet adı dinabina du devlet adı ge ticaret dikçedi bu ge petrol bu hatana frotun şert ki dani bu çubu şisedi de
و کمیسیون پایاویتی هبه اویش چی بو او پراناوی هرند بانک امریکا کهون دوی دراد و کمیسیون خوشه قد بکه و دور او پرا و ایجا هر دولتاده اویا و به بالاوه آرا که ترکیه ده و ایران ده آراوان ده پترول فروتن هف او پترول پریو خستن halk bankasının hesabı خواست بربینه حتی dediğim دوره وان گرتی بو بله yani mesela Amerika ticaret xanavi yek bixwaz xerab ke ya da me bende wî warî de hundurê dewlet adı gav ke tavêje îca di ser çire ew qozê giberê ji xwe zert kiriye di ser anam behsa dolara dikin em dibên gizêde dibe ew ê qoza tavêje sehê ji bo giveya bilim bibe çabe gerek hinek malzeme derxe işte ev çelik û alüminyum jî ev sadece malzema ki afet ortê psikolojik yani ew kesê ek iş dikin ek li Türkiye şirketi mezin vakta vana ge bixwazin evya ge pêş de bidin ge gavê waya ji Amerika gitti evana hem bişwîn de dikşînin hem jî dixwaze ge gava bavê ji Türkiye ge ticaretê bike evya sekin evya jî dibe sebebê çi dibe sebebê istikrar ge nabîne zaten ew tiştê biha hîn bihatir dibe ew gavaş bu wê afet Kiki Yahya ser ve mesela ambargoy unji fikri xubejin li dijî İranê jî ambargo zêdetir kir. Arastî mesela ambargoy qurumekî heye Dünya Ticaret Örgütü dibêjin jê re. Hinek em bêjin qanûn û nîzam hene ji bo ticareta dünyayê. Avrupa jî vê nexweş e. Ji wê derjî beyanat hatin kirin ev mesela ev gavavetina Trump wê tesirê me jî bike yani bi tenê ne Türkiye wê bike yan jî ambargoya ser İranê de bi tenê İranê em bêjin alaqadar nake devletên din jî alaqadar dike çawa ku ji derva ve hinek malzeme dişin İranê İran jî petrol difroşe gaz difroşe Avrupa yani evana bi hev ve girêdayîne ون mesela ambargoyu çawa dibînin wê kur ve here Türkiye hatta neha li dijî Amerika dijî gavewan bir mukabele daye yani gavek avêtiye ser vê Türkiye beyanateke nehat kirin ez min nedît yani li ser wan tedbîrê em ê bêjin ê aborî di mesela Tirkiye û Rusya di wê çawa ev mersele çêbû jî dûr de jî hepkî Tirkiye wilo ji paş de hereket dikir em ê bêjin wana hinek امي وقت هناك امبارجو وشغا داتاني تركي درحل هناك تدبير ندستندن وان جد قوم هم امي يروج امي جي امبارجو دين كلوج باشته ولو وكاوي دشوبين تركي او قرار سياسي جواب ده لي عبوري فرزده ناده درنگ دخینه و هاوت می بیشن درنگ دخینه و یا زو او ناکه همان بیاج کارم بیشن بریان هاجی و بحث پسیکولوژیا ترامپ کرد ترامپ زلام کی تجاره شو زنگین کی امی بیشن زنگینی عردایی زنگینی عرصایی املاقی پریویجی پرن و زلام کی تجاره و کاوی ولو اف تشتيق دكي رنجي وكاوي دولتك وك شركتك وكاوي تجاري امي بيجن ولو وكاوي اداره تخواز اداره بك تخواز دنيا يجلو اداره بك يلو دانوس دندري قوني دنيا يجي تخواز في هواي بمشينه او جي وري اف دنيا امي بيجن وكاوي يرو رئيس دولتك وك مدير شركتك وي وتوقع وبير بخيده وبفلان معاش يبي كيم بك و تشنا من شخا كاركر من شخا زرار اري بينا حساب دك والجور بينا دبي مثلا امي بيجن يرو ممالك دايوه بامي بيجن اب مالا مالك تجمع ون صد ورقيجي كاردك چما ون صد ورقيجي كاردك جيو بي بلا بينجي ولا بلا بينجي ورقاش مرمينه وكاوي يعني فكر وكاوي تجاري تخواز يعني دولتي اداره بك يحلبك دولت نتشكي ورينه نوك شركتك بالتاني تنكر ورا اداره بك دنيايت نكر ورا اداره بك بازار نكر دنياي ور بك بيش اي انها لسر شركه تركيا الومنيوم اجي تركي دره هناك تدبير استندي vergi zedeki او çağa ve çağa çebbe او مالت هندري دولتا ويد جي قوي هين بهاتر وين يفروت اجوار جي فرصه دركت يعني herkes لهبيا فرصتك هي قي او جنا لهبيا فرصتك او شركات يقل هندري امريكا بخاطر ويجي بهاتر بفلوشن اي هندري دولتي
هیچاری آنها ev ambargoya li hember Tirkî wek me gotî aynen wek havê şirketek ki em ê bêjin dünyayê dixwaze wilo îdare bike û hem jî dixwaze ew gavê Tirkî bi serê xwe davêje û tişna bi serê xwe dike bê Amerîka dike dixwaze ji ber vana jî Tirkî wek havê ciza jî bike. Herkes wê di emrê wî de be çi bêjî wê awî bive kes nikare bi serê xwe tişkî bike anha berî çaxa ev Trump hat Tirkî hinek hêvî dikirin digo belkî Amerîka hinek siyasetê xwe biguhere di mesela Sûrî de û di mesela em ê bêjin FETÖ de hinek tişta de digo belkî siyaseta xwe biguhere. Halbukî wê çaxa ev Trump hat siyaseta Amerîka nehat guherdin. War wek berê dewam kir û tew hîn bêtir bi van hawanekî îro Trump dimeşîne hîn xerabtir bû. Wî carê Amerîka rast bi rast têser Tirkî çara veya çiye çara vêna ki Tirkî hîn bêtir li ber wêna çi em ê bêjin qerarê bi vî hawî bistîne li hember wêna bi quwet bisekine. Yalnız di politika ser Trump bilhassa got yani politika Amerika'yı bir rengi heye gwexta tişkî bixwaze bike ya da min politika xwe 5 sala 10 sala gidbêzê vê rengî hereket bikim li gor wî şixskî li gor wî şixsa yani beriya bînin bala xwe Bush hebû yani Bush wexta behsa wê dibû ew bavê xwe tev de yani her kesî digot serd û li her derê herbê vedike û rasta di pê wêr kiyanîn yani ê wek Clinton hatin ê wek Obama hatin evana jî wek nerm heta dinya digo van insanan nermin işte weşmer baş bin vî rengî di pê wêr jî dîsekî wek Trump anîn yani politika Amerika wexta dixwaze gavkê bavêje nêrînkê di dinyê dibe wala ev ya sert bû dibe qey giş wî şixsa dike wisa dibin perdê de ek dixwazin îş dimeşînin ke dewleta kûrî a Amerîkayê ha van sîmayane ew gavê dixwazin bavêjin li ser wan sîmayana nerm û hişk li ser wan lîderana gavata avêjin Trump jî yek jî ew. Dolar çima awqa biha bû û tesîra dolar li aboriya Tirkiye wê çi hebe qismekî dolar xeber bidin yani hatta çend mehberê di çara da pênca da derket rojek em rabûn derket seriya şeşa jî niha û vêga çawa divînin mesela dolar çima awqa aboriya Tirkiye hilvek şand ji hev dixist yani berî her tiştî bilindbûna dolara bi çivgirê daye û Tirkiye wê çi gavê bave ya da Amerîka wexta dixwaze dolara di nav dinyê xe çi gav avêtine gerek merel wê binere min her birayê Fatih îro di aboraya dewletê dinyê gişîdi ji bo tu pera em ê bêjin li ku tu derdixe banka merkez bankasî ji bo tu pera an em ê bêjin Tirkî bixwaze hinek perê de li merkez bankasî giderxe bi zêdebûn çi jêr lazim e ya da li dewletê de pere kağa dike o aletê wan jî hene çi wextê bixwaze kare bi milyon dolara derxin perê Tirkî pekî ji bo çi dernaxin ev dewlet yani ev dewletana heqû pereş wan lazim dibin ya da dixwazin bidin dewleta ya da dixwazin pê ticaretê bike û ev perek kağa te û ev imkana jî heye yani sistema wê li gor çi hatiye avakirin li tamamê dewleta ji bo tu perakê giderxe tê Tirkiyê tu basmış bike gerek li hember wî pera zêrê te hebe sistema li dinyê hatiye avakirin yani dibe tamam tu dibêje pera derxim fakat gerek ez xurtbûna te bibînim gerek ez quweta te bibînim gerek ez dewlementiya te bibînim ev jî li tamamê dinyê bi zêr belî kirine ek ve sistema xera kirî tek dewletike îro li serê dinyê bûye bela û perê xwe jî bi tamamê dinyê qebûlkirin daye di ser ticaretê re heqûz pere têk heve nav dinyê gerek li hember wê çî wê hebe zêrê wê hebe ek ve sistema xera kir û beyanat da got ez di vê sistemê de tuneme Amerîkayê dibe eşxwar pera
derdixim hatta jê sual dikin dibe ka yani ev sistemik dünya hatiye ava kirin ji bo devletek xurt aboriyayê xurt xuya bike gerek zerre wê hebe te tuneye dibe efendim şirketê me hene şirketê min a pir xurt hene wisa li temamê dewleta wexta tu Avrupa dinere şirketê wanî gelkî xurt hene hatta li hêla Afrika ev devletê fexîr elmasa wan gelek şirketê wan hene fakat ev sistema ki zêr gerek hebe şuarı derbas dibe şi Amerikar derbas nabe ev sistema ki piştî ava kir û pêve işte di ser wêre Türkiye wexta ew jî ana me bêjin sistemek negl dinyê gişî li wek em ê bên 10 dewleta birayê Fatih hativa ava kirin yani nek perê Türkî li wan dewletana derbas bibe ha ticareta xwe nabêna xwe bikirana dîs ev tesîra dolara li ser wan etkî netkir tesîr netkir îja Amerika bixwaze gavkê bavê ji li hember wê dewleta çi jêr lazim e gerek wê dewletê de istikrar tunebe di dewletkê de istikrar tunebe perê wê çer dibe ji değer dikeve ana devletê dikevin herbê ji bo çi perê wan qîmet jêr tuneye istikrar jêr tuneye işte ji bo Türkiye jî ji bo İranê jî ji bo Qatarê jî ji bo Rusya jî ji bo Venezuela jî îro pozisyon aynı pozisyone van dewletana li dijî Amerika gavnata ve hatta Çînê jî mere navê axe çer dike gavnata vê jî dibe wir neye istikrar tê tuneyê li qozê xwe re jî vî şiklî kirin gavnata vê jî tehdîta wê çi hebe ava dike istikrar nabînin perê wê zêde dibe çareseriya vê îşî ev dewletê gi tesîr li wan bûne ev dewletê gi mejmartin bi şekil ki di ara xwe di alîjverişê bi qûra xwe bikin bi perê xwe bikin ev çareser be heta gi van dewletana bi Amerîka ve bi vî şeklî girêdayê bin bi perê wan ve çi wextê bixwaze li dewletkê perê wan bêqîmet bike û dolarê xwe zêde bike istikrar sistiyê bera nav dide ev tişta ava dibe duruma Tirkiye jî îro ew ji bo ev van gavanata vê Keke Yahya Turan yani dolar hakikaten dünya istila kiriye. Yani belki dünyayı da merhebin here Avrupa devletin Avrupa bir euro ser piyamane ve kidin belki Rusya Çin evji ticarete huy bir devletin din ra disad ser dolarda. Yani hatta devletin embejin rojlatan avin devletin Araba devletin Afrika van devleti ku aboriya van pir zede denglenay şu hayvana bir tamamı ser dolardan dibin istila dolardan hatta de medya civakit sosyal medyada resme ki derket ne tahminamla Irak'ı bu yani de dereki bir kiloya deste perene de dereki bir tane yek dolar heye pere kahız dolar yani o be kıymet el diji dolar ev istila dolar kuvvetçe yani çaresereki ve nevine sistema dünyaya jvere yani her devlet şora ve rek jbul diji ve gavek ve ne kar be havej ha tu vaxtedi vaxta beridi van devletana tedbira xwe nestendiye wek havê ketine bin hukmê dolara û xwe bin hukmê wê na ji bo giderxînê jî gelek derba rastî tedbîr nestendine û gotinekî wek havê em ê bêjin belkî jî tesîra wê na ew bandora îro bi vî hawî bi vê giraniyê li ser dewleta îro bêhtir bûye anha ev tiştekî îro em ê bêjin Erdoğan dibêjî kî dibê li hember me herbkî aborî hatî vekirin eveya darbekî aborî ye insana jî insanê Tirkiye îro 81 milyon insan wilo fehm kir ki Amerîka îro di pazê Temûzê de darbek kiribû îro em ê bêjin di vê wextê de jî Amerîka anha bi dolara dixwazikî darbekî aborî li Tirkiye xîne çawa darbekî aboriyê ev veya bengehek wêna heye bengehek vê gotinê heye li çawa em ê bêjin roja înyê dolar tişkî gunayê texmîn kirin zêde dibû wê rojê mesela bêjin hundrê vê heftiya çûnî de pir zêde bû wê wextê de Trump çawa dike tweetê da vê jî dibe ez çelik û alüminyum dibe ez
vay vergiya ne zêde dikim û dawiya peyva xwe jî bêş xwe van rojana nabêna me û Tirkiş xwe nexweş veya weçaxa ge ne herba aborî bi vêya çi ye yani navê wê na bi nav kî tu nikare bi nav bike îro li hember ev van dewletê di îro li hember İranê li hember Rusya li hember Tirkî em ê bêjin li hember Çînê îro Amerîka herbekî aborî vekilî û rast tu rast derê ser van dewleta û dixwaze bi dolarê dest xwe wan bîne hîzakê wan têxe emrê xwe ew çi bêje wê peyva Amerîka derbas bibe weka wê em ê bêjin çawa ana herb hew îro herbagî îro tê kirin ne tenê bi sîlah tê kirin ne tenê bi sîlah tê kirin îro herb vayê bi dolara jî demekî tê kirin wilo jî bi mal bi malê destê xwe de herkes dike wê çaxa herb hebe herb dibe sebebê anha hûn li wê çaxa li dîroka berê jî binarin wê çaxa behsa herba tê kirin piyasa fiyetê tişta dikeve û fiyetê em ê bêjin bihayê zêr û dolara û em ê bêjin euro perê xerîb evan peranê bi qîmetê wan bihayê wan zêde dibe tim wereyê yan ha jî ev bûlo wek hawê bi van gotnanê tê kirin û ev bazarê tiştêkî ji Tirkî tê xwestin û li hember ev tweetê ana Trump davêj û ev gotnanê wîna wek hawê herbik çawa behsa herbê tê kirin bi îstiqrarbûn çê dibe bi îstiqrarbûn dibe sebebê yani bi îstiqrarbûna di nav dewleta di ne hundirê dewletê tenê de bi îstiqrarbûna di navbeyna dewleta de evana wek hawê xwe li hevdû sor dikin û dibe em ê bêjin mesela îro hinek tedbîr mehîm bêtir li hember Tirkî em ê bistîn em ê hawanî bikin çaxawer dibêje navbeyna dewleta nexweş bi ev dibe sebebê wek hawê herbek aborî têfehm kirin wilo ji teref piyasa wilo têfehm kirin û di piyasê de ew çawa dibe ev qîmet ev tişe perê bi qîmet wek dolara wek euro wek mesela zêra qîmetê wana bihayê wana zêde dibe û ev tiştê em dibêjin tê meydanê Kiki Abdullah yani tamamî aboriya Türkiye niha di tengasiyek de ye tamamî em vê mesela vê çend rojê û mesela dolar ve girê bidin yani ev sebebekî em bêjin bes ji bû vê meselê bi tenê em bêjin herbek li me hatiye îlan kirin ji ber vê aboriya me ewqa ketiye tengasiyê çixa em bêjin jê wê bê bawer kirin ji bo dewleta gişa pê viktê îstemal kirin birayê Fatih dewleta serbixwe Türkiye ve bağımsız devletik serbixwe fakat ji bo devletik bi rastî bi heqîqetî serbixwe be nek sînorê dewletê tenê wê ji dewletê di cudatir bi mana wê serbixwe ye ji bo dewletik gi serbixwe be gerek duwarê aboriyê de bi dewletê de ve negire dayibe yani devletik bi rastayî û ew peyva ji bo gibinê bê dagirtin heqîqeten duwarê aboriyê de duwarê ekonomiyê de gerek bi dewletê de ve negire dayibe û aboriya wê jî ji wê dera tesîr li ser çê nebe a dewletik bi vî rengê be dewletik serbixwe çê dibe ji ber ev swala gite kiriye tu dibî îro di çend rada yani bi vê alaqedar e elbette ki ne vê alaqedar e yani Türkiye tu wexta demê ewilî ji Cumhuriyetê vir di wexta heta ava dibe heta nêzîka 2000 jî dibin tesîra İngiltere'de bû Amerîka jî xwe berde raz kir fakat gavê gid davetin li giş li gor wê li gor tiştê gid xwestin gav davetin jê pêve yani em ê bêjin îja wek zarokê wê Amerîka hat tu nere gavê xwe giş li gor xwesteka Amerîka hatiya ana hatiye avêtin yani wê bê bala we ecewît pêvek meşhûr hebû di meselena de gijê swal dikirin digot vê qoniyê de di vê meselê de hûn îxna bûne
برسوایی به بیراو برای فاتش چی دکود اجوید تو وقتا آمریکا گفت به اقناع بود همش اقناع کنه برسوا اجوید برسوا خریب بیانی دستی خود ددان سر هبل ددان سر هب وقت گو وقتا شو لهم بروید سکنی یعنی شبروی از بیشم یعنی نه مثلا اویرو چند رقم دلار تشتغلن ها تاریخا نزدیک ده وقتا هم بيشتغلن ev gavê Türkiye û Amerîka li hember hevavetin. Yani di piranî hundurê Sûrî'de, qismek jê di hundurê Iraqê de, qismek jê di hundurê Qatarê de, qismek jê di hundurê Filistîn'de. Gitulvana gişa wexta top dike ev tişta nehat hesabê Amerîka gav gavet. Fakat mesele ne ayrı ki? Mesela Türkiye heta ana gidbe ez devletik bi ser bixwe mi 1923 fakat bi tamamî gavê avêtine aboriya xwe giş gipêv girê daye wexta îca tu ji xeta wî derkeve ya da wexta tu bêwelaz artık vî tiştan nayê hesabê me ew ê jî ab vî ringî tu ne devletik bi ser bixweyê tu aboriyê pêv girê daye ew waya tengayê xwe yani ne mesela çarpênc rayê meselak dirêje ha ji vê çi derdikeve birayê Fatih wexta devletik yani bilhassa em Türkiye dişteğelen aslında ne Türkiye teni İran jî ya da devleti wekîdi gvan devletana gipêşiya xwe wexta dî û pêve ya da fireyê de ya da wexta aboriya wan baş bûye ya da wexta têkiliyê wan û devleta gibaş dibe wê çap kin gavê ge ev devleta serbixwe ji bo îcabtiya wê bicî bînin gerek hem têkiliyê xwe saxlem bikin hem jî evê pêv girêdayî wê çap ke gerek ew benkê xwe ya tesîrê ser wî bike ew benkana gerek zayıf bike ji ber wê Türkiye neret bê ihtiyacê min ku heye petrol û gaz li ku heye Türkiye İranê heye İranê te li ku heye ev em ê bibêjin wek gıda em ê bibêjin ya da inşaat malzeme li ku heye Türkiye'ye wexta tu têkiliyê xwe vî rengî çêke ovan devletana pir bike ama nedvê tengaya di wexta gidestê te fire dibe tu van girêdanina çêke ev devleta Amerîka îro bixwazit ser vêya tengayê xwe jî tesîrê te nake yani devlet polîtika wê gerek ne şuxlê 6 meha sal kêbe hesabê xwe ya pêş dibike hesabê der û dora xwe bike bi kêv girêdaye ev ya salê dirêj ev tesir li ser Türkiye hati îrojî sancî wê dikişîne. Ji bo hegemonya dolar ji ser van dewletên derdor Türkiye şeklî ve arastî nêzîkbûna Türkiye û İran û Rusya yan jî xwe nêzî hevin ticareta xwe de gerek ku perê xwe hinek îstemal bikin. Yani dolar ji nav ewa xwe derxin ji nav ticareta xwe heta Çîn jî dikare têkeve nav vê potayê û Ewropa jî xwe nava wî Amerîka nava wî Trump ji ber ku nexweşe evê hegemonyayê wiha hêdî lazım e bê şikandin. Li ser vê peyva te yani Ewropa jî ji vî tiştîne razî ye cara yekemîn Almanya di heqê Türkiye'de makale yaz kir. Yani ev gava Trump'ı avêtiye û ev dolarê zêde dibin çünkü ticareta Türkiye bu Almanya ra hakikaten pir zêde ye. Hatta salê paş de di nav dinyede em pir a ticareta Türkiye kêre bû bu Almanya ra bû. Ji ber wê cara yekemîn di qest hêwandî zilamê wanî devleta heta beyanat jî dan dibe ev tiştê Trump'ı gav avêtiye yani nedirêdeye haksızîye yani mere fam dike nek mesela li devlet ki wexta ambargo bike ya da nexweşî çê bi wekte got tesîra wê li dora wê jî dike hatê vêya çapkî wexta jî firêya te çêbû van dewletan re tê çapkî tê têkiliyê xwe zêde bike ew êk tesîrê li ser te bike keretuya pêşiyayê bikir. Yani di pêşveçûnê de mesela enerjiyê ji bo dewleta pir muhîm e. Enerjî jî îro destê Rusya'da ye, destê İranê de ye, destê Iraq, Sûriye ew jî dibin tesîra İranê de neşwe. Yani vê qertî di jî Ewropa dikare îstemal bikin ev dewletên mezin. Belê temaşawanên hêja dema naberê hat piştî naberê înşallah em ê bername xwe bidomînin.
برنامه مد دومت قسم داویه دان پیشبریونه تماشاورین هجا درباره مثلا بلندبونا دلار عبوریا ترکیه تکیلین ترکیه و امریکا حرب عبوریه که ایدی و حال نابهات داین خبر داد میوانین خوره عبدالله خوان و یحیی توران که درمان یعنی حتی عبوریا ترکیه من سری خبر دا یعنی ام تنی به لدجیمه حربا عبوری هاتیه اعلان کرن مبوی و امگره بدن آن عبوریا ترکیه شخوا تملی و نساخله من دینی و هیه افجاری açık کدویجن بیکاری مثلا خریزک بدزی یعنی خریزک ایدی آشکره هیه مثلا وی قسمه کی خبر ده در باسی داویا و حربا اقتصادی یعنی حربا عبوری بکر و وی هره یعنی إلا ودولة لهذه صارون خبر بدن يعني تركيا داوية ويناي أمريكا داوية ويناي إلا وتجارة وانجي بدومه وتكلية وانجي بدومه جوه حربه وكي بخسار داري زيادتر بله آنها اف قرا امی بیجن دلارا که پری ترکی قیمت وینا کیم بویی آنها نه ترکی تنی ایوان دولتانه دینیش امی بیجن ای ایرانی ای روسیا جی بپرانی اف قیمت خو کم کرنه ایوان جی عین ولو اف السروان اف وهي فقط بفي هوايي كامي بيجن ايرو و امريكا جو تركي درباس بويش تعوي خو درخيني و بيتي دولتك وك مسالات قوتي امي تركي جبني امي و تنبكن تشكي ولو نمكنه و تركي محابك فقط اذيا هي كي ايرو وك هاوي كوي بخسرينه داويجي او وك هاوي كتبيجي شركات كي كتوي ديندار بكي وداويج بو تديني خوجي تحصيل بكي تويل سر نقاب هيله يعني تشكي ولو وهلبت وشي بذه يعني هاني تركي وبلكي زرارة خوجي بفينه فقط وك هاوي تركي بك بسبب افلاس بكي تشكي وري نمكن شي بذه وهناك تشتني جيجي هني كي ايرو تندري تركي ده والغورغي امي بيجن اليكاريا دولت ده وحياة ايرو که بته کیمانی امی بیشن وک هوای که یو معاشه معموره امی بیشن هوای سالا 2000 و چهار قریس شیبو اوی چهار دولتی نما کاری بود معاشه امی بیشن ای معموره بده تشنی وری و چهار که چه ببین هنگی ملکار بیش بلکی قریزک وری راست هایی فقط هگر وک هوای یو اف قراق زیاده جد به أذن أو قريزاق أمي بيجن وكاوي أو شغا صلاة 2000 ندرن كي ولودية تركيا برينينة يعني تشني باستقرار هني والهندرة تركي تجي ولو قيمته هنك تشتابك بيجي برا جي هم بإنسانار هني هم بسرمایه‌داری تركيا برا هني وهم هلبت الجور وينا أمي بيجن إيرو إيجي دانوستندنا خو بالدولار هذاكي جو درفته دولارات تينه يعني مالي خود فروشه دولار الهم بري ودستينه او نا بهتر هي تشتي ولو ايوان جوار فرق تنيه او الكاري دانه او الكاري او شوال الكاري دانه او هين بيتر دستي وانا هين بيتر قوي دبي افاناجي تشاوا دبي بفيناجي بي دولة مثلا بي كيم نابي ويا تقريز هين بيتر كوير نابي افانا وكاوي قريزك تشتك خسارك هبه وخساري دسكنينه ويخساري دسكنينه اما انبياء كرك انبياء بفكر بالسرفينا كرك تمامي يعني انساني يرو مي بيجن الهندري تركي ويا هوت مي بيجن ايراني جي روسيا جي اجل في جفي اوا ضاربه مثلا ابوري وجفي مثلا دولار امي بيجن باندوري سروان تشيد به تاثير سروان تشيد به يعني او شخور هناك تدبيرنا كرك انسان بستينه يرو مي بيجن او شغاق التركي قانها دولتك شلوي دولتك راست امي بيجن ابوريات تركي هاني السر خدي كرنا امي بيجن وكاوي تشانديني وامي بيجن خدي كرنا حيوانات تدي دبي تارم وحيوانجلق تركي اتريد نره تركي دبي شي مثلا باقان درد كذا دبي چارا امي بيجن فيتي
goşt bela ber gizede nebe eme çare seriye jer bibinin eme jder ve eme mesela goşt bisin eme ithal Mele. biner ama tüled nare gelek insan hani kare wan tünneyi ama veya demek ki ne çare seriye gerek ser tişte vulo hepki merahim betir tişna eme bejin gujin tişninu ki insan peyda bike dahila aboriye de him betir insan gibi şoğlen him betir bir şoğlen geraya rena bibinin ki tişna emji yani lgorxwa bekar binin tiştin çe bibin ki gilotun ihtiyaciyata tişte der ve nemini hündüre xodet van tiştana tubxwa bekar bini meydani o til gorxwa tejder ve tişta nestini ve hemji eme bejin iro dina beyna iro Türkiye ve İran'ydı. İro sinorda iro ciran Türkiye mecbur ev Türkiye çava bike ve petrole çavi be gerek je İran'ı bistine. Velav buraya kaçak biji gerek bistine. Anha Türkiye mi bejin ev çağa gitmişti ki malik jder ve te bir malik kaçak ve derhal ceza حقي شخصيتي داي اما مرليت نري كاف فكراجي نراست انا هاتوليد نري دولت دميني مجبور دميني قاچاغي بك او مثلا جي حلق بان قاسيمي بيجن او مثلا جي قومي او ويچاغي اتشكي چاوابو دولت دمكي بخوا ويچاغي وي بخوا قاچاغ چتيكريه ها اذا مرا مجبور بين ادمينه بچاوي ما به او بترولا ايران جرك وره هندري تركي وتركي وإيران يجي إلى مجبوري تركي مايه ومجبوري شيء هذا بلاغ شخوا جاب مسألة قد هندري ما بين تركي وإيران ودولتي أنا هرمي ده كفانا ناين حل كرن إلى فان تشتانا هم بيتر خسارة في وتأثيرها في مثلا دولار بيها ويزيد دب ایرو گه مثلا سوری چاره سر کری بایا هندوره عراقی هین خوشتر بایا نا بین ایران و ترکی هنک مسئله نج ایرو هین دکوین د باهاتنا حل کرن ایرو بلکی وان تشتانا نا تنا سریوان تلید نره هین جی بلکی هند نزیک د بلکی آن هاجی هین جی ترکی و ایرانی به دلارا دانستندنی دکن ها كون لهمبر مثلا امريكا انا مش امريكا شو يعني شو ايراني دجمني مني مزن امريكايه اما بدولار امريكا مثلا كاردك ويتشاب به هل ويتشغاق فرصت كدست امريكا جي ويتشاب دار باخول تخينه Türkiye ve Amerika gerek caradvan demi paşiye da krizan kışandın yani dınav Türkiye ve Amerika da kriz derketin mesela FETÖ mesela Suriye mesela Kudüs'e disa ve mesela paşi mesela keşeda mesela dolarda yani Türkiye ve Amerika ve çend çarpın salı davi da gerek cerat kriz alanım hevdura le disa ev tekiliye Türkiye ve Amerika jev nain katandın yani Türkiye bavaya ki şiddet gavan le dici Amerika navece yani gerek jarak kamuoyu da uha raydar hükümeti tevkasın çima incirlik askeri Amerika je embejin naveci jueder beriwan nadi vekidinci yani Amerika gav davecel dici Türkiye tehdit dike Türkiye dici ve gavin bedevte gotin leberi gavin sağlam navece ev tekliyen Türkiye Amerika de peşaroje de ve kurve herin gor tahminin ha yani biraz şu helal merekar lebnare şehil kedi şehila millet demere lebnare şehil kedi ji mere şide hela hükümet ya da devlet etkar mesele lebnare şehila millet da perskirek nayditin bir hela fikriyet mi got yani eftişte gitte gotun hem de mesela FETÖ'de hem de mesela PKK'de hem de mesela Kudüs'de hem de mesela a dolara tüçe bebeje helikoya millet jiheye yani helaya millet çiye yani tüylo derke ve kuça mikrofonu ber deve millet şisedi belki nodu ne gitti bir Amerika dostu ve bir düşmanı. Mali. Yani evvela ne tişki hendike. Yani şehla millet vakta gitti le ev hadisana dinere ev dostanya ya da
وجهه که امریکا که هر کس به دشمنانتی قبول دکه اوه دبه سبب چه برای فاتح دبه اف رایدار حکومت گسبه پولیتیکا لهمبر حکومت امریکا لدولت امریکا گبا وجه آلیکارتیو بستینه شبه و هلد مهمه يعني هلك لملت جد نره لخلقه نره شبه هلاد مهمه çünkü دولتك يعني ملتك آلیکارتیا ند دولت اخو حکومت اخو او جب راحتي قاف كنافجه ابي هلك شهلا تجا حكومت يا دولتك المسألة نره ابي اجي بسبب دو تشتا انا وقتا از ایران و ترکیه گدیدم برهف اف پولیتیکا امریکا ile hem berhab avetiye Türkiye betir şerpezeketiye. Şu bu için İran hatta ana gellik cara ambargo danini servi. Hatta sali direjdi pişti harba İran ve Irak'ı malume ve Amerika ambargo dani ser o ev devleti doğrucu o kesi gerek bir alışveriş neke ticareti neke. Şibervi tü İran almandi vi işaye. Yani zede ne garibe vi işiye. Millete veji ne zede garibe vi işiye. Yani İran'ı dolar çuyu yazdı tümena ve kaname ben yazdı hazareme ve Türkiye bu an garib nay. Almandini vi işaye. Peki ve bu sebebi çi İran'dı? Bu sebebi gellik diştiye xwe bilhassa hela silah milah adı gül çareseri ke bigere. Du Türkiye'de şeber ev dişta hatayro rasta lider neketiye hem şehla hükümet edi şehla devlet edi yani ev zamanı biskadime bahs kir magug ev zaman jer lazımı rasta gevj bersivaya bide ev zamana em nabinin. Şu bu çe tişki vaya hata ana ne di bu. Ama veya bir sebebi çi kanata xwezdi bejim. Yani biz Türkiye ve İran dedim berhev. İran az habki duya rahattir dibinem. Şber derbas bunavi gellik cara ambargo di bisale direjli sermaye. Fakat Türkiye tişki vaya daye. Fakat ev gavi hatına avetin ki hükümet ya da devlet gav ke bave ve alikartiye şimelet jibistine adu davet be sebebi çi ki beriya veyaji hebu yani ev politika Türkiye ve Amerika de Suriye de Irak de Cidil de hev avetin bala xobedne sanaya Türkiye duvarı silah adı xo peş dedi be şu bu çünkü ev devletana neri alikartiye perneke ez dibim veyaji وقتا درزی که جبستینن دواره آبوریده و بیسکاد مگو دولت شبو سر بخواه ببه آوا ببه رنگی وی گاو yani bir rengi gav که باویجن وقت گو دبی تکیل یا پیشته گچهجی ببه لهفجی بکند مثلا adı fakat gerek devlet zihniyeta devleti şu ev neticanana ev gavı giro taveşin gerek ders kepstin. Amerika şeytani mazın yani tabirame eve jbu Amerika hakikati tamamı devletin İslami kısmek yani parayı dibin tesir avedane devletin Avrupa dibin tesir avedane o lugora xoan dizayn dike lebere Amerika pşuk şiye evji Suudiye yani İsrail şu şebekek terörü Suudi ji îro di Yemenê qetliamên xwe domîne her roj xeberek tê sî hev zarok û sivîl hatin kuştin pêncî hev însan hatin qetil kirin em qismek behsa vê jî bikin bira haya milletê me temaşevanên me ji vê jî hebe yani Suudiya ku her daim piştevaniya Amerîka dike di Alema İslamiye'de Amerika'da dve dost yani devletin İslami eri ser piyuhuna sekin ve belli ava aşkere Amerika'da navejin dostu yani yani ji ava ki aşkere xab Amerika ve girene dane le Suud uhnek devletin dinji bak bir de şikara familikleri kem dvejin evji dostaniye van Amerika şu avdan navanda na harke ام سروی قسمی که خبر دن لیمنی چه قومه سعود چه خوازه یمنی کرم کن که کیه آنها هرما مسلمان هاتی جغرافیا اسلامی دی پفچون
نتشار سريات مسلاي و اف بفچونجي باستقرار بونجي ببراني ايرو الفايدة اسرائيل الفايدة امريكاية وامريكا جي او شغاق بفچونك وياهو تا باستقرار بونك بفكتنك لجيكي تشيد بيد هنري الدولة الإسلامية دي كي جام بجي بلا بفي وينا حيا جي بيد دومين ناي لقى شار السريك تشي بفي وياهو تا او انساني ور لهف بكن او شغاق امي بيجن مسألة سوري يعني قومية مسألة يمنيجي وكاويق امي بيجن الهمبر مسألة سوري وك مسألة يعني سوري او جي الهمبري مسألة سوريتي يعني وك الهمبري هافن يعني إيرو تلاد نرى كأم مسألة سوري بسبب كتركي جي زراري بفينه عين ولو سعودي جي بخوجي زراري بفينه سعودي بفيها ويج أمي بيجين خوخستي في حربي والفيدرا قتل عاماتك ويروجي إني تشلو سحب زاروك ده هندري أوتوبوزا كده بومباردمان كربون دقو افجي هن افجي بارتشاك جي حربا قسمك جي حربا ام دكنش خو اف حرب افجي جي قسمك حربيه كشتنا فان زارو كار وري شيلو فكره بل او يواني عسكري ولو بيانات تاعن يعني بوشماني كي يعني خطا كي نا نقو خطاي يعني سيفيلتين كشتنا غماوان امي بيجن كشتنا سيفيلا نخطي فقط في كشتنا سيفيلا وبتش دست خسر وبتش دست خستيه تشتكي بدستوان كبتونيه هاني امي ولو بيجن جا ابناء افحر بدوم قيوي ها وك امي بيجن سعودي بتفي يمني بدست خيني والجورد لي خو وي درا شيخو بمشين تشكي وريتوني هو تشاو في داويده مجبور انسان يور الهاف رونين و چاره سریه کش به مسئله ببینن وکیده تو چارج وینار تونی تریک ده تونی آنها هگر شخود به که انسانا تاریخ عبرت بستندایا شخود تاریخ تکرر ندکر بنار تمام دنیای و چقدر امی بیجن ایرانی دورم چی بود سال 1980 و چقدر امی بیجن وی دورمی تمام دنیای عراقی الهمبر ایرانی خستن حربی و قش خدا پشت عراقی و بری خدا سر ایرانی و حربت کل کی دریج نیز که 8 سال زیاده تر دوام کرد داویا به حربی ده چه بو چه صافی کردن چه به دست خستن تمام دنیای پشت عراقی بو چه به دست خستن چه تک نکرد دستوان داوی لهف رونشتن سر سینوری بری سر حدودی بری آنها المسألة سوري تجي عين ري درفيا المسألة يمني تجي ولو بفه شارك وكيد تريجير خوياني ناكن ها بفيادة أما بين السعودي خدمتها تشدك يرو خدمتها إسرائيل دك جاري خدمتها أمريكا دك أو هاتنا خوني بترولي تفي بفي هاواي دشين أمريكا حرب تنبا أو تنبا يبقوا تكا تيفان أزيفان سلاح بو تشبكرم ويقولوا بقطايا فقط دبيت حربية دم دائما ما هاتنا تمامي بترولي وبيشين أمريكا وج أمريكا ويسلحها بستين وكيد ويجبوت شيء ويشاري سريع كش مسألة يمني روي بيديت شو أنا غماوانه تجاري جي شو بيلشمش من الترمي بيجن تجاري جي مسألة نام مسلمان عري نبوي شاري سريع وتريجي نديتيه تو مسلمان جي ما نديتي وتجاري الهوانينه يعني وجا كت فيدا سعودي إيرود كشتنا وان زارو كاد فيها وتاد وان قتل عمانات فيدا ويتوني إجزراري بيده و داوي جتي بناره أو بوان إنساني وروي روني ودناف خد مجبور والهفاتنا كي بكن فقط وشغا حتى قبل هفاتن بيكرن أو إنسان بين كشتن ومع الأسف إنساني مسلمان جبين أزراري دبينن وشخوا وقوتي يعني ذاتا أمي بيجن إيرو سعودي بي أمريكا شخوا تشتكي جناك في هاويجي أمريكا جي رازي نا بري فينا أمريكا شخوا هناك بلان ذكرن تقول مي سعودي بكن دو قصة
ev planê gil ser Tirkî tê kirin yahut da ser Sûrî tê kirin ser Suudî jî tên kirin sewîna jî dihatin kirin feqet Suudî çawa dike hîn bêtir xwe tesîmî Amerîqa dike dibe belkî Amerîqa mixellas bike hata em Amerîqa îro belkî hinek ew planê dixwaze bike belkî îro hek dundurê 5 salat bike belkî dundurê 10 salat 15 salat bike feqet wê cardî were cêberî ji wan planê xwe derbas nabe û illakî wan planê dixwaze wê bidib wan bidikirin di gelgî xizmeta Amerîqa jî dikin Amerîqa ticarî ji wan razî nabe. Di daxîme mayekekî Abdullah mesela Yemenê û çi dibêjin qetlîamên Suud wê derdidomin? Yani brastî ji ber gelek cara behsa Sûrî û Iraqê û ev vê hêla dikin Yemen di paş didimîne. Aslında tiştînê xerîb li wê dera diqewmin, tiştînî balayên sêm bikişînin feqet ji ber belkî nêzîktirî me ne, nêzîkî coğrafya me ye Sûrî Iraq ev vê meseleyên bêtir tiştexilin. Feqet ji bo Yemen bê famkirin Birayê Fatih yani wexta behsa Yemenê dibe Husî tên birayên sên. Çünkü li wê dera em ê bibêjin gidayê ma li hember hikûmetê derdikevin gav natavêjin Husî. Peki Husî kî ne? Ji ku hatine evana gerek hepkê aslında ser bêlê kulin ki tu bi du deqemane ev jî ne mümkün. Yani beyaz bi kurtayê bibêjim di dîroka Yemenê tu dinere heta 1962 da nêzîka 1000 salî ek di Yemenê îdare kirine li wê dera Husî ne. Fakat biz 1962 da ev hükümeta Yemenê alîkartiya pir Suudi Arabistan û bilhassa jî Amerîka destek dikişwan re li wê dera hikûmetek ava hatiye avakirin. Ev polîtikatê hatin avakirin jî ji ber hem millet jê ne memnûn bû û hem jî ev temamê em ê bên ticareta giban re hat kirin ji van dewletan re diçû millet li hember van kesana derdiket. Tu dinere heta nod 2004 jî kil wê dera Husya çalakî me bên li dar dixistin. Piştî wê givedgere hedî çatışmê silahê dest pê dikû pêve malûmê wê jî duî warî di lîderê wan Abdullah Bedir Eddin hat kuştun û pêve Hüseyin Bedir Eddin zaten navê xwe ji wê dera distîn Husî. Yani îro gişwan bê Husî serî ew navê Hüseyin ji wê dera distîn û pêve heta piştî gitê kuştun û pêve ji ber hikûmeta Yemenê û pêve heta 2010 de ev malbata wî û kesê xwe li dorê top kirin û pêve hem dest bi eylema kirin hem çalakî derxistin. Piştî vê ew pêv jî mewxînin derbas ked destîwan. Bilhassa bölga sanayê gen behs dikin. Ji bo çi sana mühim e ew cê di destî Husya de îro pir pê tê bombakirin aslında ara Suudi Arabistan û Yemenê qapa dike ev sewkiyata gen behs dikin petrolê. Yani gidwê dera derbas dibe evana ketî destî Husya. Ji ber wê jî ev çixara Suudi Arabistan wek bîska dijme got Suudi Arabistan yani bavê wê Amerîka ev nayê hesabê wê ji ber wê jî ji bo wê derê gîro vala bikin. Yani ew mewqiya vala bikin. Yani em ê bên wê dera ew kesê bidibên li hember Husya gemê derkevin hikûmet di hundirê wê de ew jî vêya tam em ê bên ginikarin li daxin ji çer dikin bi bomba wek Suudi Arabistan bi alîkartiya wan de li vê dera bombayê dikin. Yani gitul netîca gişîdinere aslında veya bernamak li ser tê avakirin fakat bi kurtayî ez veya bibêjim ew tiştê millet gil wê dera talep dike. Tabi iddiayê li dinyê gelk yani mesela Husî dibe İran wan destek dike li wê dera malûme wê El-Qaide heye dibin Suudi Arabistan wan destek dike destê her da li wê dera her derdikeve fakat tul netîcê dinere yani ev sewqiyata Suudi Arabistan behra petrolê wê ser sanayê derbas ve jî ketî destê Husya Husî ji hikûmetê naxwazin heta wê dera îdarekirina wê divan destê wan de ye îro bi destê Amerîka alîkartiya İsrail û bi destê Suudi Arabistan maalesef li wê dera zarokê Müslümana pîrek zarok û hero televizyona dinerin tê qatil kirin yani li ku dera ticareta Amerîka gitê kev tehlike coğrafya İslamê maalesef em dibêjin tu kîja kevrî radike wek bername me giş li ser wê derbas bû
ev şeytani mesini Amerika derdik ve tek dişt awlid hundure xwede yani em bahsa emanet kin awlid hundure xwede durji coğrafya İslam'ı gerek deriyi tıfakık gibi bine ev şeytani mezin şınavına xwe derxib ev şeytani mezin desti bir derkeve inan bakın ve tablonu pir farklıdır derkeve. خدا جارزی به مالا و آوا که عبدالله خوان و یحیی توران سرچاور هاتن. اما شوان نیجا هم هاتن داویا برنامه خواه شباب مین خوش بمینند خیر و خوشیده.